بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم. هذه خمسة، فالأحكام التكليفية خمسة. يتي الله سبحانه وتعالى تدد ما ندتو دو سيري دو حندو يتede yentoriyo juulu ena laaɗo meɗen muhammad sallllahu alayhi wa sallam o mo o nuli e meɗen saabu yurmede yo juule e sahaba ɓen fof o juula e hoore kala jokkuɗo dina kaɓe jokkunoka allah tawra kan dina jokkuɗen allahumma amin. walli fiiɗo on ɗo nazim on o wi ɗo yo allahu hawrindingen e sawaba hawrindinnamo kanko kadi ɓemmo yewta en joni fi ñawoje ɗen joyi. o inni wal hukmu ñawoore, o wiyete ñawoore ñawoje ɗen ka l'islamu ko ɗe joyi. o wi wajibum koko waɗɗi, no wiye wajib, no wiye fard, no wiye lazim, no wiye mutahattim. ɗiɗo fof ko konguɗi kono ko ɗi firata kon ko hunde wotere. waman dubum e ko yiɗa, wama ubiha wal makruhu e ko aña, ma ama hurrima wondude e ko harmina kon. woni joyi: wajib e mandub, ɗum ɗo ko ka yamirore. makruh e muharram, ma haram, ɗum ɗo ko ka haɗugol. mubah ko hakkunde ɗon haɗaka yamiraka. wi hadihi khamsatun, ɗe ɗo ko ɗe joyi. o sifanto en ɗe fof inne alwajibu ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. wa inna alharam aw almuharram huwa ma yuthabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu. ويوم مندوب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب مرتكبه أو فاعله. والمندوب ما لا يعاقب فاعله ولا يثاب ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. so inni ko waɗɗi, si a waɗi a heɓan joddi, si a waɗali no wodi ko jokkuma iɗa handi e lette. ɗo woni ko waɗɗi ko be waɗa. sa waɗi noon allah subahana wa taala o yamirta goɗɗo yo waɗu hunde on tigi waɗande no hani waɗirde noon o tertoramo noon tum o yoɓay. si on tigi waɗali ɗo ɓe inna wa yu'aqabu tarikuhu, kono ngol konngol ɗon si ngol yurnama moƴƴi taway faljarano e maggol. ay wa yastahiqu tarikuhu l-iqaba. allah no en muñanade, wona accuɗo ko waɗɗi fo lettete, kono noon himo foddi e lette. ko waɗɗi kon mo waɗali haray mo foddi e lettede, o handi e lette ɗen. allah lettay mo lettatamo ɗum ko kanko andi. ɗum ɗo woni ko waɗɗi ko. ko wiyete mandub ko yiɗa ma sunna, ko tawata mo waɗi allah yoɓaymo, o heɓay joddi. mo acci kono o lettatake. o tarifu usul ɗo waɗi ha yimɓe buyi welsidi e sunnaji ɗi. enana ko sunna, yuthabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. ɗo andi woɓɓe goo ko si tawi leggal yite ngal ƴettama tun siɓe famodire. ko si innama sa waɗali ɗo awa
ɗum ɗo rewa e hoore ma ɓen acce mi waɗay jonno ɓe ƴetti sunna on e ƴetti fayda ko wona ka alqurana kon fof ɓenni ko sunna ɓe moodi watta sahol ɓe ɗaatini ha feƴƴiti anda nanon no woodi sunnaji goɗɗi goo so wonti ko waɗali o lettete joni haram ko harmi kon koko tawata mo waɗi ɗon kadi himo foddi e lette mo acci o heɓa e baraji ɗum ɗo woni haram o tawata si a waɗali a acci saabu kulol Allah a acciri saabu kulol Allah a heɓa e joddi amma no mo acciri haram on saabu angal heɓugol ɗaɓɓi ha o ronki o heɓani enne awa aden tertike yo noon tigi fi yargol beere no harmi o accira yargol beere nden saabu angal heɓugol ɗo o heɓata baraji ɗi ko si tawi ko acciri yargol beere nden ko saabu hulgol Allah hino beere nden no hinde ɗo mo wawi yarde nde kadi goɗɗo wara piyatamo yennatamo germatamo kono he Allah no harmin ɗum mi acci mi watta oɗo yusabu oɗo o yoɓete jogui joddi mo yari yastahiqul iqab haray himo foddi e lette kono yarli o lettete ɗum noon ko Allah andi makruhu on ko muqabil mandubu on makruh mo acci waɗugol makruhu on hunde añande o acci o nefinike o heɓa e baraji ɓayna ronkere o acciri mo waɗi o lettatake wono wiɗe mandubu on noon mandubu on mo waɗi o heɓay baraji mo acci o lettatake ɗo woni nayyi ɗo ɗiɗi ɗo ɗiɗi heddi koni hakkude ɗon kon almubah ko dagi ono ittugol kooƴe hande ko mubah ka mo waɗi o mara baraji mo acci o ala bakkatu taman kono no aroya ka on tigi waɗa mubah o heɓa baraji sabu moƴƴugol annuye on so on tigi annike annuye moƴƴo almubahat ida faalaha yusabu alayha ɓenni joni yomi ittu kooƴe ɗum mi heɓayno mi jangira moƴƴi yomi ittu kooƴe mi heɓayno mi gollira golle an waɗɗiɗe ɗen mi waɗa ɗe haɗa kono ɗe haniri noon o itti kooƴe on annuye ɗon hara mi jogui baraji alama sa sallam o maaki wa fi bid'i ahadikum sadaqa ɓe inni qala ara'aytu law wadaha fi harami ayakunu alayhi wisru qalu bala qala fakadhalik idha wadaha fi halal mo yiide e sonnajo muɗum tawa ko anni ko fiyo heɓu ɓiɓɓe hulayɓe Allah janguɓe o yiida e makko ko hunde ko mubah o dagi yiidugol e sonnajo mo sontino faala o yiide e makko simo año acca ɗo kono ɗon sabu annuye moƴƴo on ko heɓa e baraji o wi watari o wi fal ahkamu taklifiyatu hamsatun ñawoje waɗɗingol taklif ko wi'ugol waɗu kallafahu fawimo yo waɗugol yahu addanami hunde kaari wota waɗu hunde kaari tami yiire ɗum ɗo tami yi'e ɗo tami yiide e kaari fof ko taklif wiyete ahkamu taklifiya ko fewtinɗa goɗɗo wiɗamo yo waɗu mata o waɗu o woni joni ko haɗuɗama kon ko haɗugol e harmingol ma ko haɗugol tun fi yani fi taw lorro kono fof so tawi ko fi taw lorro wona so waɗi hare ko makruh modi an kadi tawa ɗum an kadi ɗum no hersinanima an kadi sa waɗi ɗum kodi ɗum lorrete ɗon ko wiyete ko makruh kono no waɗi goɗɗi ko si a waɗi ɗum ɗo wona ko sikkuɗa kon si a waɗi ɗum ɗo ɗum ɗon ko haram ka yamirgol kadi ko noon ɗo yamira goɗɗo kono nawdema haray ko forcé an kadi haray sa waɗi ɗum ɗo no moƴƴanma waɗ ɗum ɗo sa waɗi ɗum ɗo mi waɗante hunde kaari kori waɗa ɗum yo ɗum ɗo wiyete mandubu
ko tawata no wodi ko yamitamo waɗɗum ɗo nani waɗɗum ɗo nani awa ɗum ɗo dow ko be waɗa ɗum no woni wajib ɗum ɗo fof wiyete taklif ahkam taklifiya ɓe wi ko ɗe ɗo ko ɗe joyi ka mubah est ce que ko taklif kana taklif ɗo gasa muallif on o mashari on o woloya ɗum yeeso o wi wa tariqatul ilmi biha laawol andugol ɗe ɗo ñaawoje wonde ko ɗe jowi attatabbu ko jokkutugol wal istiqra'u e janngugol haa tawa ko ala goɗɗum go tonin ɗo tatabbu wal istiqra'u joni fin innama joni ɗe ñaawoje ɗo ko ɗe joyi tawi ko onto cipputen ha wiɗen ko ɗe joyi ɗe wona jeegom ma jeɗɗi ma jeetati ko janngama e nder sharia on fou karama ko ɓe jangi ɓe yurnike ɓe ndaari ɓe ronku heɓoyde ñaawore jeegaɓere ɗum woni istigra ɓe jangi ko jangete kon fou ɓe ndaariri cenɗe ɗen fop ɓe yalsinaɗe ɗo idan hasaru al ahkam ala hadihi joni si tawi yama a ɗaɓɓiten hunde kaari no gasa ko piiji sappo woni e ɗum ɗo awa mo ɓeyo ɗaɓɓuto ɗaɓɓitama yi ha en yiyoyi piiji jeenayi pet onon ko jeliyiɗo minen ko jeenayi men yi onon le minen men min heɓari ɓuuri jeenayi onon kadi minen men ko jeenayi ha minen ɗo min ɗaɓɓi min yurnoteɗen fof kono ko ɗeɗo jeenayi men yi ɗum wiyete istiqra tatabba jokkiti ha kono modi ko ɗeɗo modi awa hunde kaari ko jeenayi tun nani ko noon karama ko ɓen piiji goɗɗi goo nam nassu araali immorde allah ma immorde laɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wonde hunde kaari ko hasaba kaari kono darama ɗaɓɓitama e nder alqur'ana nde sunna on fop e konnguɗi sahabaɓe yiyaka ɓuuri ɗum ɗon inni awa ko ɓer ɗum ɗo ko ɗum ɗo woodi ɗum wiyete al istiqra wa tatabbu wa dhalika waɗi noon li anna shara sabu sharia on imma an ya'mura bi shey'i imma sharia on yamira hunde aw yanha anhu ma sharia on haɗa hunde nden aw yaskutama deƴƴita e hunde nden hara yamirali haɗali wona noon kono fa hadi aksamu thalathatu ɗo ɗo woni pecce tati imma sharia on yamira yo waɗe ma haɗa yo acce ma fanka tun hara yamirali haɗali ɗo woni pecce tati fa in amara bichey'i si sharia on yamiri hunde fa imma an ya'mura bihi ala sabili l'ilsam imma o yamira hunde nden tawa ko laawol waɗɗingol ko be waɗe hunde kaari aw ala sabili ikhtiyar ma hara o yamir kono ko laawol suɓagol si on waɗi do haray joddi no hunde kaari woni joddini si on waɗi do haray no moƴƴani on fal awalu wajibum wa thani mandubum si waɗo shari on yamiri taw ko yamirgol waɗɗingol ɗum ɗo woni ko waɗɗi be si yamiri tum fi yani jeejugol yon tigi suɓo simo faala mo wawi wadde simo añi mo wawi accude on ɗon woni mandub wama naha anhu imma an yanha anhu ala wajhi l'ilzam bitarki wa imma ala sabili ikhtiyar si tawi kadi waɗo sharia o haɗi hunde imma o haɗa hunde nden hara yeeso no haɗiri noon ko waɗɗingol yo hunde nden yo nde acce ma ɗum hara no haɗiri noon ko laawol wonde accugol ngol on tigi no suɓina imma o acca ma waɗa kono mo rerɗina yo accu fal awwal haramu wa thani makruh wa imma an yaskuta fa hada mubahu ma waɗa o sharia on fanka ɓude hara yamirali haɗali ɗum ɗon wiyete mubah no dagi لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه سبو أري إن لا في الله إمكوكو صلى الله عليه وسلم أنه قال وندن لا ماكي وما سكت عنه فهو عفو ko Allah deƴƴi kon fanki wowlaali fus fii mum ɗum ɗon haray koko yaafa ko yaafuye ko muñal terti o okku nawndema o yejjutu Allah subhanahu wa ta'ala o yejjitata o faayata o faljata so fanki o wiyaali en hunde yen waɗunde o wiyaali en accude haray ɗum ɗon o muññanike tertodiyen ɗon e hoore meɗen aray naafus mono faala waɗa mono ani acca ɗo
ɗum noon o ɗuuɗi ha ka sharia o hadith ɗon محقق ليغا ووي أخرجه الدارقطني والبزار في مسنده كشف الأستار والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وقال البزار وي توغر ندهينو موئي حاكم وي توغر ندهينو سلي ذهبي توتي مويدو حيثمي في مجمع الزوائد ووي رواه البزار والطبراني في الكبير وإسناده حسن ورجاله موثقون وحسن الألباني يعني حديثون إما موجي ورفان كونكو درجة ما كونكو ويتهي موجي. فهذا وجه انحصار الأحكام ب5 أقسام ورندو يسو سورة قول انحصار سورة قول وني حتى قول encadre gol e ñaawoje ɗen e pecce joyi ko ɗum ɗo waɗi ñaawoje ɗen ɗe feƴƴa pecce joyi ya inhisar feƴƴa few ko berɗum ɗo pecce ɗen ko joyi. ولكن المؤلف ذكر قسمين آخرين ينازع فيهما kono walli fi ɗo himo jantoy kadi pecce ɗiɗi goɗɗe goo watte hoore ɗe ɗo joyi kono himo poɗodira noon e ɗen ɗon ينازع فيهما يعني لا يسلم له لم يسلم له يعني فيه نزاع فيه خلاف فيه أخذ ورد لأنهم بيتش دي دي أو أدي كان كوالي في دون لأنهم ɓurɓe ɗurde ɓen karama koɓɓen ɓe ɗen ɗon tawaka ɗen ɗon ko goonga hiɗe wooda kono naka o classe ɗe ɗo ɗen ɗon ko ɗe feere honde won ɗen fagala o wi mo allifo ngo wi ma as-sahihi mutlaqan wal fasidi min aqidin hadani aw min abidi o wi ma as-sahih wondude e sellugol ngol mutlaqan as-sihha wal fasid as-sahih wal fasid woɓɓe yini ɗeɗo ko e ñaawoje ɗen kadi jeeya min aqidin e fiɓuɗo ɗon ɗon ko ka muamalat hadani ɗeɗo ɗiɗi aw min abidin mahara ko rewo ɗum ɗo ko ka ibadat joni asiha wal fasad qad takunu fi l ibadat wa qad takunu fi l uqudi fi l muamalat قد يكون عقد نكاح قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا وعقد البيع وعقد الإجارة وعقد الكراء وعقد الشفعة وعقد العقود كثيرة جدا وقد تتصف بالصحة وقد تتصف بالفساد نواي دي بيبل هل دي فوتة توكو هل دا فوتاكم نودي شرطيجي ɗaɓɓaɗi yo woni toon tawaɗi ala inne o haldi fotti ɗo ko bonɗo o agudu ɗo ko bonɗo dewgal wonde no fiɓe konta ko finde bonde tawgal sella ngeygu men luwugol men luɓagol men halfingol men e noneji bus ka dewe kadi no ara no goɗɗo salligi o ɓenna o salligi ko bonɗo ma o salligi ko moƴƴuɗo mo juula julde wiye julde nden ko moƴƴude no wiye julde nden ko bonde korka kam men hajjungu men e ittugol zakka on men noneji ɗi fof no ara sihhatol fasad no wawi arde e muɗum joni noon wasfu sihha koye ahkamu jeeya el ahkamu taklifia ka koye ahkamu l wadiya tawa ko hukmu sinama tun no selli a ñaawi sella a ñaawi ka iyo nayi ɗon ɗo gaynayi ko ñaawore noon ɗon ɗo gaynata ko ñaawore kono yanni ko hukmu taklifi ka ko hukmu wadi ko selli kon ɗe ko ahkamu wadiya e gandu ey kon ɗum shari on wi ɗum ɗo o wi adafa almuallifu rahimahullah alsahiha walfasida ila al ahkami taklifiya kanko ɗo waɗɗo ñuɓɓuɗo on o watti adafa wattugol o watti e ko selli kon e ko boni kon e ñaawoje ñaawoje fawe gongol o watti ɗi toon kono wa fihi nadar o wi ɗo no fota e ndaarede ɗinam wa fihi nadar ko haray jaɓaka
so a wowliɗo joni a yettike goɗɗo ɗo wowli ha wa fi qawlihi nadar ko wowli ɗo ko ɗum ne fota yurnede darte ko noone e fennugol goɗɗo kono ko fennirgol diplomatie ani goɗɗo no ara wolana ɗo habar a vérifié de fihi nadar ɓe heewi wowlugol ɗum ko waɗi karama koɓɓe no jogii needi si tawi woni angal hawrodirgol ngol ani tawi haala kan yahtamil no gasa fi kala ko ɓuri feeñude konko wonde ɗum ɗon nanon woniri nanon selliri kono si tawi no woodi ma'na hun ko fanɗi wo kadi ha ndaarale ɗo ɓeynayi wa fihi nadar aw yahtaju ila albahth no ha to jine e ɗaɓɓitede ha to jine e ndaarede ha to jine e yurnede wiyata no nono ɗum na gonga ano certi enen no ñaawirta no pijiri no non ɗo ko woɗɗo ko fof ko na gonga woɗɗo ko fof ko fenani waɗa ta'mim o wi wa fihi nadar fi hon ɗum o wi li anna wasfa alsihhati walfasadi laysa wasfan lilamali alladi wujjiha lilmukhatabi o wi sabu sifa cellal e bonugol wona sifa golle fewtinaɗe yamiraɗo bal huwa hukmu wadiyu accu kan ɗum ɗon ko ñawore lelnade wallinade no woodi goɗɗi goo ko Allah woni e wadde no woodi goɗɗi goo ko enen ko wi'aɗen yen waɗu kon kono wiyete ahkam taklifiya jon noon konko waɗuɗen moƴƴi ka moƴƴale na ene yamira yo ñaawu ɗum ɗon manamu ɗum ɗon ko Allah no Allah waɗi no waɗi toon mandeji Allah no wallini toon mandeji si ɗin ɗon mandeji yiyama inne ɓay nde mande ɗo feeñi e ɗe golle ɗo golle ɗe no moƴƴi ahkamu wadi e janngo e hukmu taklifi e hukmu wadi ɓano joni enen hiɗe yamira yen juuɗo kono en yamiraka yen naadu waɓutu on yen addu waɓutu on ka ɗoni waɓutu on naatugol waɓutu on ɗum ko hukmu wadi ɗum ko mande wonde hewti ka golle ɗen hana waɗede ɗon kono na mukallaf on yamira yo waɗ hellifegol hewtugol kellefuye si on tigi hellifama haray o yamirama yo waɗ ɗum ɗo yo accu ɗum ɗo kono yo naɓu hoore makko ha o hewta ka kellefuye ɗum na junngo makko woni o yamiraka ɗum ɗo si suuma e ari no waɗɗi en yen horu kono addugol suuma e on ɗum na juuɗe meɗen woni ɗumen woni ahkamu wadiya ɗum ɗon ko Allah subahanahu wa taala ko kanko watta o waɗani noon o waɗi ɗum mande awa si hewtiri si wayi ni aray ko hunde kaari hana waɗede fewndo ɗon ko noon kadi golle ɗen wonde ɗe moƴƴima ɗe boni mo waɗi mandeji waɗi chartiji si tawi golle ɗen waɗirama ɗi condition ji ɗo fopp innen way ɗo golle ɗen ɗe selli kono enen nde ñawore men ɗon wigo golle ɗen selli ko sen yii nde mande ko sharia on waɗo sharia on waɗi kon fi holla ɗum ɗo si tawi waɗiri ni hara golle ɗen selli ma ɗe sella ko sen yii ɗum ɗon noon ma hoɗen hoore ɗum ɗon wowlen o wi wahuwa hukmu wadi wada'ahu shari'u alamatan ala nufudhi hadha shay'i waɗo sharia on wallinide hunde ɗon fi ko mande wonde nde ɗo hunde nde feƴƴi nufud ko waɗugol ko exécution wa adamu nufudhi ma hara nde sellade fa mathalan ida fa'ala almukallafu alsalata ala wajhin salimi si hellifaɗo on waɗi julde nden e yeeso hisungo tamma shuruti tawa no chartoji fof no timmi khali min almawani tawa no yeewi no ala fes ko haɗata julde nden sella nusammi dhalika sahihan en wiya no ngara no selli en wiya julde golle makko no selli lakin hal hadhihi sihhatu min awsafina nahnu yaɗi no ngal cellal ɗon
sellugol juldanen ɗum ko sifaji men enen o fayogal no wiye sahha alayna selli e hoore meɗen wama ashba dhalika aljawabu la asihhatu hukmun wadiyun sellugol ngol ko ñawore lelnade wadahu shari'u waɗo sharia on wallini nden ɗon alama tan ko mande ala nufudi e golle ɗen si'ugol ɗe signe ɗe waɗe wal fasade ma bonugol wal fasad hukmu wadi wadahu shari'u alamatan ala adami nufud bonugol ngol kadi ko mande waɗo sharia on waɗi nden mande ɗon fiyo ando wonde ɗen golle ɗon ɗe feƴƴali ɗe gasali ɗe marsali li anna al fi'la al fasida la yanfudu shar'an sabu golle bonɗe ɗen ɗe signata ɗe feƴƴata ɗe lumboyta telen ka bangal sharia fa sawabu idan ko woni ko hawrodiri e sawaba kon awa anna al ahkama taklifiyata khamsatun faqat wonde ñawoje fawaade ɗen e yimɓe ɓen koɗe joyi pet hiya al wajib ko waɗɗi wal mandub e ko yiɗa wal mubah e ko dagi wal makruh e ko aña wal muharram e ko harmi wa tartibuha ardirgol ɗe ay al ahkamu taklifiya ala ma turidu no faalira o no faalɗa o attorta ko hombo sakkitorta ɗeɗo jowi an andi sa faalay sa innama al ahkamu taklifiyatu kam inna khamsatun waya al makruh wal haram wal mubah wal mandub wal wajib goɗɗo goyenna anno a koɗe joyi al wajib ay oto fuɗɗono makruh oto fuɗɗori wajib ko ɗum woni tartibo no falɗa o andi tun ɗe jowino o wi kono lakin al ahsana an turattibaha imma ala al ashaddi wa imma ala alchey ma a muqabilihi kono ko ɓuri labede ko ya ardidirɗe imma ƴetta ko ɓuri sattude kon ɓuri tiɗude kon attora ɗum addora heedinaɗo noon ko ɓuri hoyde kon ƴetta ɗum ɗon ma ƴetta hunde e ko nde fewtodiri kon sa inni alwajib ko on woni mugabil wajib alharam sa wi mandub mugabil mum kon ɗum almakruh imma ƴetta hunde e ko nde fewtodiri kon ma ɗum dara no ɓuri sattire noon o wi fa in rattabnaha ala almuqabalati qulna sen naɓirinde e hunde fof fewtodira e ko woni contraire muɗum qulna wiyen alwajibu walmuharram walmandubu walmakruh walmubah hada ko on tartib ɗum wa rattabnaha ala al ashaddi qulna alwajibu thumma almandub thumma almubah thumma almakruh thumma alharam lakin المفروض يكون ثم المباح أشد الواجب ثم المندوب ثم المحرم ثم المكروه ثم المباح وهو الأمر في هذا سهل المهم أن نفهم أن الأحكام التكليفية خمسة ɗo hunde ɗo sattaha no newi ko ɓuri himmude kon anden ko ɗe jowi ko honto ɗe fuɗɗorante honno ɗe ardirte ɗum ɗon fayda himmaha andu tun ñawoje ɗen ɗe fawa ɗen ɗen yaltata e ɗum ɗo kala ko wi'ama yen waɗu sa daari a tawa no nder ɗo kala ko wi'aɗen yen accu no nder ɗo feƴƴata ɗo koye nder ɗe ɗo piiji ɗin fof ko ɗo woni ko woni yiltodirde wa gawluhu min qa'idin kanko gano firri gano eno windori ka bayt to no setti to ko dow ga ko aqidin kanko wi ɗo qa'id mi tangini ko woni ka matnuɗo ga konko sel aqid ko fiɓuɗo qa'id ko jooɗiɗo ɗo o wi wal qa'idu anil ibadati ono ko honɗum woni dow to qa'id min doga ko aqidi woni aqid ley on no tawim o wi ɗo taba joni jangi ko windi kon taw min qa'idin ay alqa'idu an alibadati wa ka annahu yuridu bidhalika almuamalat ko aqid on ko selli
ka fiɓu muamalat ko fiɓodirgol ko haldi fotti aqada al aqidani al ma'budu alayhi al ma'budu bihi al ma'budu li ajlihi ka muamalat ko aqada ko aqid فالصحيح والفاسد يكونان في المتعبد وفي القائد عن العبادة وهو المعاملات بتانجنيتو خطأ مطبعي ودين درجة فالجر ندرتم يعني جون الصحة والفساد الصحيح والفاسد ko moƴƴi kon e ko boni kon ɗiɗo ɗiɗi ko ɗi honto ɗi wonata ko e nder gollodira ɗen ma e nder dewe ɗen ko ɗiɗo siforte wonde moƴƴi ma moƴƴali ka dewal si innama as-sahih huwa ma tarattaba alayhi atharuhu wa ajza ka dewal si innama ɗum ɗo moƴƴi ngal dewal ɗo ngal moƴƴi ko ɓe mana dewal ngal hawrodiri e chartiji ɗi waɗɗo sharia on wallini ɗin arali e maggal kadi e nder maggal ko bonnata ngal fewno ha ngal gayna waɗede hingal sifore ɗo ngal wi'e as-sahih ngal selli hingal sifore ɓen ajza yoni gayni andi noon baraji ɗin ɗi heɓoto ɗum ɗo na jungo men woni enen goɗɗo joni so ari o inni han mi yahi mi juuliɗo subaka on mi salligori ni o sifani ken salligi on en tawi hi charte ji salligi ɗin e sunnaji ɗin e yiɗari ɗin ɗi fof ɗi timmi ton ko bonnata salligi kadi arali o wari o juuli darɗiɗi o waɗi takbiratul ihram o jangi fatiha o waɗi ruku o ɓantike o waɗi sujudeje ɗiɗi o waɗi ka darde ɗi merde walla noon o tawi ke o salmini innen ajza'atka salatuka no selle ka innen sahhat salatuka yudde ma nden selli mana mum e wigol selli mana lasta mutalaban bi an tu'ida hadhihi salat aɗa ɓiraka fillitagol nde julde ɗo hande kadi kono noon sawabu on wonde Allah yoɓete ɗum ɗo no najungo men woni ene tabi so o ari o sifanike wonni o ari o juuli dar ɗiɗi o sipi no fof wi kono noon mi salliganoki innan salatuka fasidatun julde ma nen ko bonde ma lam tasihhu salatuka julde ma nden sellali aw lam tujzi julde ma nden yonali fillito kono yalli Allah jaɓali ɗum ɗon fi kala yani ɗum ala en ala kono en jogui no mande kanlaɗo maki en jogui mande bonugol ngol la yaqbalu llahu salata ahadikum ida ahdatha hatta yatawadda nan waɗi mande Allah jaɓata julde goɗɗo e moɗon si o tayrama ha tuma o salligi no gowi la yaqbalu llahu salata bi gayri tahur Allah jaɓata julde nde alda e laaɓal donc ɗum joni noon en heeɓi mande wonde sellali tawde salligaki ɗum ɗo ko ka dewe ɗen fof no wawi yi'en e mandeji hollayɗi wonde no selli ma mandeji hollayɗi sellaɗin si tawi yiyama ka dewal innen yiyi ɓayɗi o mande ɗo no ga dewal ngal no selli ma o ɓay mande no ga dewal ngal sella kono noon Allah jaɓay ma o yoɓay ma o jaɓata ɗum ɗo nayi jungo meɗen woni ka muamalati kadi kono si goɗɗo ɓe humiɗo dewgal joni tawi waliyu ala yani joni goɗɗo yayi tun yiide e mawɗo yette sojo ɗa inni e o jiwo ɗo miɗo faala ya humana dewgal hakkude an e o inna o noon ko o jiwo ko yette barijo min komi yette sojo min ha mi anda o few kan gasi joni onon ko onon woni almami ɗo e ko onon woni holoraɓe ɗen kon teddinaɓe joni okkelamo tun humi e dewgal hakkude amen mawɗo yette sojo ɗaɓɓa donmo ko baaɓe inna awareɗo miɗo ƴette o jiwo ɗo mi okka o suka ɗo c'est suka on no feewi ɗo andi mo ɗo andi jiwo on kadi probléme ala o mi resinima o dewgal sunna e farilla ɓe adda goro ɓe waɗa du'a ɓe waynoda o ƴetta jiwo mo yaha
aɗa innen o agduɗo ngal ko huma ɗo ko ka jumhur ɓe la hada agdu fasidum mande mum on lelaɗo maaki la nika illa bi wali o shahiday adli e ñaawen finde nden wonde nde sella sabu mande angal cellal ngal no wondi e mayre hombo lundi ɗon Abu Hanifa ini ngal dewgal ɗo no selli o tawette so ɓe noon ƴettu madhab Abi Hanifa on de ko madhab marjuh taban kono mo jogi daliji makko ɗum waɗi Ibn Rushd ka bidaya mo sembinno o inni ngol konngol ɗo konngol Abu Hanifa ngol ala ko wawi ngol bugade ani wondude e probléme ji goɗɗi goo esi mawɓe sali ke fessi ara joni mawɓe goo ko mawɓe yettotoɓe si tawi joni ko suka jogiiɗo diina tawi kamɓe hawa koɓe jokki toon kon ko suka on jokki kon telen ka finde na gotum men mi hokkataɓe wonde ɓe takkura ɓe toon no woɗɗi ko ha ɗo telimine no woɗɗi ha mi hokkata tawa ko ɓay tun yani ka telen e nokkugo e diina toon ɓe ɗumannaki ɓiyango ha ɓe innasi honɗum de ko ɓiɗɗo kawma on ma ɓiɗɗo bappa ma on ko onɗo jombete tawa noon on a huccinta a fewtinta si tawi si oyi waɗa noon eɗin alhaaliji ittintinnaɗi no wawi ƴettede madhab Abi Hanifa on ɗa hisortagol e on tanaɗo kono sina ɗum kala sili sellata ko alda e waliyu ko sifa wan ɗum ɗon masalan ka wano ka ngeygu mi ara mi tawa pihummano ɗo wiyen ko yeyete ku kono a halfinalan yo mi yeeyu ane lalan hande nalan janngo mi ara tun min heeyi ɗum ɗo ɗo mi yeeyay ɗum ɗo woni ara inna a ko jeelu minne ko ha sabakari inna awa accane ɗan ha sabakari mi accanimi addu joni na min jeeyi jeeyɗo on halfinalan yo mi yeeyu yamiralan waɗalan tawkil fes mi yeeya inan o agduɗo o sella ko on ɗum waɗi chartiji fiyo ɗum selluɗin no woodi charti go mo tawaka toon mo heɓaki ɗum enta bayul fuduli ani ko ngeygu yolo yaala yobo yaaba ɗo woɓɓe go wi si tawi an jomum aroyayni docteur o yeeyi téléphone ngal ngo yi mi yeeyimo ɓay ko yeeyeteɗo mi yeeyimo ko jeelu yeeyiɗo mo ko 2 millions awa gasi mi jaɓi haray ngeygu ngu selli woɓɓe ni hay ɗon haray sellal puisque kala sili fewno ko mi yeeyano mi yeeyi ko mi jeeya joni koyo fuɗɗite si tawi no hawranma won prix ɗon inna o yaa joni joni ɓeydu seeɗa ma ɗumanno seeɗa joni ar ko min yeeyata min ko min jeeyi ara ga wayna joni awa yeeyelam jeelo adda 2 millions ko ɓe wi ko gasi mi yeeyima ɗum mi yeeyima ko ɓe wi ko ɓe winoma kon ko ɓe propose no kon aɗa sell almuhim komi faala wiide ɗo kanko wigol sahih no selli ma ɗum sella ko honto ɗum aggoto ko e golle men ɗen enen golle men ɗen ko piiji ɗiɗi ko imma ko dewal hakkude men e Allah ma ko huwodiral hakkude meɗen halde fottiji men ɗi ɗiɗo ɗum ɗo no wawi wonde goɗɗum ngo no wawi wonde hara no boni saabu angal timmingol chartiji ɗi no wawi wonde hara no moƴƴi saabu chartiji ɗin timmugol amma mayata Allah go bi thawabi no gasa o ardo e ɗum yeeso ɗum ɗon ko e juuɗe Allah subhanahu wa ta'ala woni قال المؤلف رحمه الله فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب ويعرف المؤلف رحمه الله الواجب بحكمه لا بحقيقته وعندي نكويت واجب وعندي انه حكم ونياور ندن ونا جاتي من ما الحقيقه ما هي والتعريف بالحكم معيب عند المناطق عندي نقول هوند نياور مايره اون كمنطقي ينكوبه بن ودون ko ayibe kono jaizu indal fuqaha kan no jabi hunde andinire nyaawore mayre on wi wanahnu nasluku tariq al fuqaha enen ko jokketen ko naataten ko laawol be fuqaha yimbe fiqhu ben wa illa
فالمناطقة يقولون أما إن بمنطق بين بفلسفة بين كم وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود وكما كم بكمناطق منطق ينكو بين نجاء كبوجتا كجبا كفس وأحكام جرينات والحدود جري حد وقول تعريف حدود يعني هي تعريفات كانوا نادون كنا نا بندون عندهم علاج كده منطق ينكو والمناطقة يعني جمع منطقي يقولون عرف الشيء بماهيته لا بحكمه وأندي هوند أندي نيرهوند جاتي مايرون كايرون تيجي مايرون نا نياور مايرون نسيت حق ده حكمه ماهية يؤدي مثال إن فالإنسان بتعريف الماهية والحقيقة نتلو سيكو أندي نيرغول نتلو جاتي ماكو تيجي ماكو حقيقة ماكو هون نتلو بي حيوان ناطق كل وولوهم حيوان كوكوري نوولا ونوني ماهية ونجاتي نتلو لكن لو قلنا الإنسان حيوان يتألم إذا ضرب فإنما نتلو كل ما كوكوري نموسي سبياما فهذا ليس بحد وكم عند مناطق يعني ونا تعريف ونا حد في عرفهم بل هو حيوان ناطق كم بكو بين نتلو عندي نقول جاتي نتلو كو حيوان ناطق ما نامو سوي ما هي هون يعني جوني هم باره يتن هم باره ما لبي ما دوما ما هي مو كو جانكو ko jankum barminaykum ɗum ɗo woni mahe woni jaati mum yani hukmu mum so wi joni ko himpare nen ko jankum welkum kun taƴay kun soppay kun kuntitay ɗo ko hukmu ko ñawore ko gollata kon kamɓe noon manati kay gaɗa tampinde hoore men ɗum ɗo kamɓe yiɓe jogani hoore maɓɓe gawayɗuji maɓɓe إن دو فليس هذا بحد في عرفه بل هو حيوان ناطق على كل حال المؤلف رحمه الله سلك مسلك الفقهاء نوي على كل حال نوي واللي في دو وجوكي كان كلاو الفقهاء وهو جواز تعريف الشيء بحكمه دول لكو دغغول اندي غول هونde ñaawore mayrew وما ذكره الفقهاء والأصوليون أولى ko fuqaha en usuliyan ko be janti ko ka andini gol hunde nyaawore mayre on harana be tu wigol jaati mayre on oy ko dum buri hanude li anna ahamma shay'in an na'rifa al hukma ko buri himmude e hunde ko dante nyaawore den taw amma al haqiqatu fa in arafnaha fa hadha min bab al kamal wa illa falaysa bi shay'in fa illa falaysa bi shartin joni ko himmi kon sa andi ke telephone on na andugol ko hondum o moƴƴinira matière ji ko moƴƴinira kon andi ko no manipulirtamo noddira notoɗa ani ko ɗon woni hukmu andugol hukmu e mahiya téléphone on a anda ko matière homɗum o moƴƴinira kono noon a andi ñaworde ɗum ɗo kun ɗo sa ñoƴƴi ko bouton ɗo a ñoƴƴiɗo sa waɗi to mbuuɗi e piis noddante nokku goo si goɗɗo kadi noddimo sa waɗi ni a décrochi a nototo ɗum ɗo woni hokkumo andi ɗum ɗo alhamdoulillahi ɗum ɗo woni ko ɗaɓɓa kon tigui tigui jonno andugol mahiya ko ene o téléphone ko piiji jelu compose a téléphone o ɗin piiji ɗon kadi matiére premiére on e majji ko honto ɗum itta ko flode ko ɗum ɗo ko janɗe ko ɗum ɗo aluminium ko ɗuma ɗum ɗon ko kamal ko timmingol kono hatta ɗa wawi duncitorde téléphone on hay se andadi téléphone on ko honɗum tigi moƴƴinira téléphone o ka ko ɗum o faala e jeeyatade ɗo o wi walwajibu fi llugati o naati ɗo noon e tarifatu daqiqa walwajibu fi llugati athabitu wassaqitu saynama ma huwa alwajib ka bangal haala arab si ɓe inni haha wajibun bimana thabitun wo yutlagal annahu saqit yani ma tabiti أما الأول يعني الثابت
fa an taqula haqquka wajibun alayya ay thabitun alayya haqquka alayya wajibun haqqe ma on no waɗɗi hoore ma non tabiti hoore bimana thabitun alayya laysa fi ishkal wa amma athani fa minhu qawluhu taala amma wonde wajib yutlaq ala saqit no tindira ɗum wonde konngol konngol subhanahu wa taala ka o wi fa ida wajabat junubuha fakulu minha wa atimu lqania walmu'tar wajabat yani saqatat ala al ardi ko ngeloba wona e wolede fi muɗum ngeloba waɗamba fi allah imma ko layya mba waɗa ma ko hadiya kañum no hirsirte noon na wallingol ha gayna hirsa ko tongirgol ngal ka koyngal ñaamal tufa looko ƴernden ɗo tufa ni wippita tufa kad ɗo wippita ƴiƴan nan sanko neggina ganno ɗon ha wiyoya wup yaniraka sengo imma sengo noon ma sengo ñaamo si yani ɗon noon awa ma ayi haray allah wi ñaameno wajabat ko ɗo yani ɓenna wajabati shamsu nange yanoyi si nge muti ɓenna wajabati shamsu hatta ida wajabati shamsu ɓenna wajabal jidaru maɗi ni yani no gollitire noon ka haala arab o wi li anna ay saqatat ala al ardi li anna al ibla tudbahu wa hiya qa'imatun fa ida dubihat saqatat لكن الواجب في الاصطلاح كن تعريف الواجب كاصطلاح باعتبار التعريف الذاتي هو ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل زيكو أندينغول جاتي من تيكو هون ويته واجب ويكو يميرا كوكو هونde yamirande tawa yeso no yamirano ko waddingol gollugol dum yamirgol hunde tawa none no on tigi yamiri non ko hollugol yamira don ko be o wada ودويته واجب يعني إذا أمر الله بشيء أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء على وجه الإلزام بالفعل فهو واجب تبقى أنه يامي قد جوني هذا كان كو هيمو عندي عندي وند كو يامي دامو دوكو يعني نا فورسي كا جوني قد إنما يهو كانجس ماذا gollo ya no na waɗinama parce que ko yahu gollo na hoore makko an kadi yahu golloya an kadi yahu waɗana hoore makko nafete an kadi yahu waɗa hunde kaari no kanko tigi mo andi nande ma si o waɗali a sokatamo a piyatamo a yennatamo ɗon ɗo ɓeyna ko amru irshad amru irshad aw amru nasiha ɗo a laaɓanay mo reedu woni a waaji mo woni kono no wawi joni sa yani wano ɓiɗɗo ma ƴetta joni mbuɗi jonnamo yo naɓo jonnoya goɗɗo ƴettuɗi mbuɗi ɗo naɓa jonna kaarijo tawa koye hoore soɓe mo andi ɗum ɗo ko hoore soɓe ƴettu mbuɗi naɓa jonnoya kaarijo amru ilzam ko kanko tigi mo andi ɗum ɗo ko ɓe waɗa so waɗali ɗon goɗɗum ko heedoyay ɗon yoɓa mbuɗi andi nani yoɓa ñamande ande amru ilzam dan ko e nder ko noone ko yamira yo waɗe kon e noone no on tigi wona e yaminirede noon ko ɗon andoto wonde ɗum ɗo koko waɗɗi kana ko waɗɗi taɓa nisa no woodi e muɗum ko ɗum waɗi yamiroje goɗɗe goo ka alqur'ana ma ka sunna poɗo nde est ce que ɗum ɗo ko amru ijab ka ko amru nadi selon andugol uslubu on no waɗowo shari o no yamiri noon no haɗiri noon قولنا في التعريف ما أمر به خرج به ثلاثة أشياء المحرم والمكروه والمباح كوينو كو تعريف ما أمر به كهون يميران إذا يلتي دون كو يميراك كو حرمكم يميراك يودكا ونو يلتي تو كو أنيا يودكم يميراك يودكا كو دقيكم دون كدي يميراك mana ko dagi ko mono faala waɗa mono añi acca ɗon na ko yamira wa dakhala fihi lmasnun kono sunna no naati nder ton sunna no naati nder ko yamira
sunna koko yamira ko woni yamirgol ngol wonaade yamirgol forcé wona yamirgol bee kono noon koko yamira se ara sunnaji ɗin ko imma nelaɗo waɗa si nelaɗo waɗi hara o wiyaade enen en waɗu kanko tun o waɗa woni sunna joni ko fiyo ɗum enen en waɗay ko tawde Allah subahana taala wi lagadi kan lakum fi rasulillahi uswatun hasana kono wonata farilla ko ɓuri heewde kon ko nelaɗo waɗi kon o wiyali enen yen waɗu wonata farilla sabu si tawino ko farilla o wiyayno enen kadi yen waɗu angal o wi'ugol yen waɗu holli wonde ko sunna si en ñembimo en waɗi no moƴƴi si en ñembalimo en waɗali ɗum ɗon haray en nanguitirtake ko woni haray moƴƴere nden nde laawike o wili anna almasnuna ma'murum bihi wa gawluna ala wajhi alilzami bilfi'li kharaja bihi almandubu aidan fa amma hukmu sayati inchallah fi dars alqadim en torki allah yo allah faamin en dina kam faamu selɗo asken kadi gollitirgol o jaɓanen ko golluɗen ko wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi alamin woɓɓe no landi ɗo ɓe Canada ɓe landi ko honɗum woni ñawore e assurance de vie aw de la vie assurance fi gurdam wandi ka portoɓe ɓen a asiray fi gurdam maɗam ɓe jogii noone assurance fi gurdam maɗam société ji no woodi halda ɓe yiyatto majji woni a wiya a faala assurde fi gurdam maɗam e an tumma an e ɓeygure ma nden fof joni noon no woodi lewru kala ko ɓeynitama ya yoɓu ɓenna e nder dumunne innen duuɓi 50 si on tigi mayali e nder ɗin duuɓi 50 woni ko ɓe jonnitatamo no waɗi assurance de vie no waɗi noneji ɗiɗi en ala naata e nder détail ji ɗi mbuyi si on e nder on dumunne mbo ɓe happani on tigi ɗon si on tigi mayali ɓe jonnita e on tigi nokkel none goɓe jonta e on tigi on mbuuɗi ko wanno ko bal ɓe ɓeyrinamo seeɗa par ce que ɗi mbuuɗi ɓe gollitirde ɗi si ɓe golliriɗi inne joni ɗi rimi ɗi heeɓi wano 20% e majji ɓe ƴetta kamɓe 15% tono on ɓe ƴetta ɗi kanji no ɗi woniri noon e 5% ɓe jonnita on tigi mana si tawi konti joni wanno joni ɗum ɗi hawri e nder ɗum ɗon fof ɗi hawri wano $10,000 ko ɗum woni ƴiyal kon tigi wersi kon joni noon ɗi heeɓi $5,000 tono e misal joni kamɓe ɓe ƴetta wiyen ɓe ƴetta 4,000 ɓe waɗa ka keesum maɓɓe ɓe joni noon tigi 11,000 10,000 kon tigi wersi kon e 1,000 tono ɗum noon ko misal goo no woodi joni noon son tigi maayi e nder on dumunne ɗon ɗum ɗo ko son tigi no wuuri son tigi maayi son tigi ɗon si on tigi no wuuri ɗum ɗon e nder on dumunne ɗon ɓe jonitamo ɗum ɗon ɓenna kadi awa fuɗɗito ɗen on tigi happana hoore ma kamɓe kadi ɓe jogi toon nisam no ɓe happita ɓenne joni a waɗen kadi duuɓi 15 e misal tun ɗum ɗon ko noone goo si tawino on tigi maayi e nder on dumunne ɓe jonnitay e yimɓe makko ɓen seeɗa e tono ko ɗi heɓayno ko joni noon ko e nder ɗum ɗon ɓe darata e ɗin ɗon tawi ka surrete toon berɗe ka surrete toon ko ɗon ɓe woni e daarude ɓe luwiroya place on siko duuɓi ɗin ɗon hawri ko duuɓi 10 duuɓi 20 duuɓi 30 ɓe ƴetta ɗon ɓe ɗum ɗon ɓe o surroye joni noon si tawi on tigi waɗano ɗum few on tigi maayi ɓe daari ɓe tawi o ala assurance de vie yimɓe makko aranalimo ƴetti natti ka muɗum ma kañum yoɓoyi toon ka surrete toon ɓe sunnay tun e tawi fore on ɓe waɗa ko watte e muɗum ɓe sunna ma ɓe waɗa ɗuma e acide e muɗum
te on fo ɗuman no lutta ƴeede ɓe ƴetta ɗen ƴeeɓe ɓe jannga ko onno ka médecine ko onno neɗɗo wayi ɗum ɗon ko noone go no waɗi nooneji goɗɗi goo almuhim ton on ɗum no woodi enen ga hay si tawi no woodi kono na forcé fayda toon ɓe forçata kono ɓe waɗan tigi prix ciiru ka tawata fayda be o waɗa okkitirgol tere muɗum ɓe innata ko be okkitira yani inna joni simi maayi wono accident tawi e tere an no woodi ko wawa ittede woɓɓe go wattane ɓernde ɗen joppe ɗen ɓooje ɗen ɗum ɗo e ɗum ɗa haray miɗo okki si a windi ɗum e kaydiji ma ɗin ka yaaɗa o ɓene e non oɗo machallah feƴƴine piiji mi ani fopp hara yahay hara no newi si tawi ɗum waɗali ɓe a jogaki kum kaydi hum ɓe jogaki ɗum a wi ali okkitirtere maɗen si a maayi nokkeli boy haray sattede no woodi non non ɗum ɗo gassa ɗum ɗo heɓatako hayso ɓe nalma ko saabu hunde kaari ɗumen ɗum ɗo gassa tawa goɗɗo go kañum wiɗo win signe ɗo kañum no okki so ari kanko heɓay ɗomi mi yayɗo mi yanki yamir ko ɓendi gasta no woodi ka waɗali piiji goo ko noon ko ɓay force gol ngol waɗa direct aray sariyaji maɓɓe ɗin no haaɗi ɓe reway laawol diplomatie laawol ɗumanningol ha tawa ko be waɗa ko ɓe faala ko e hoore hara yani ko ngata wutta ɓe wutta ha ɓe gari noon si ɓe ngata ala kulli wan o assurance ɗo no jeeya e muɗum joni noon ko honɗum woni ñaawore waɗugol o assurance ɗo taban si ko wiigol joni ɓe sunnay fure on si on tigi maayi ɓe yiitaali yimɓe muɗum yimɓe makko ɓe yahaali ƴetti fure on ɓe yaha ɓe sunnay par ce que ɓe ka surrete toon ko be hara ko yoɓeteɗo joni noon kamɓe ɓe ala ko ɓe yoɓana on tigi ma ɓe wakkilaki yoɓangol on tigi ni tun on tigi yoɓanano hoore mum fewno ko wuuri ɓa assurance ko yoɓan hoore ma ka wuurɗa ɗon sooda gabru ma on ɓe sunnay ɗum ɗon tun newnana on tigi yo naatu e on assurance bon assurance wona ko dagi ko waɗi ko yeeyugol koddori e allah ko yeeyugol koddori e allah wano assurance otoje assurance ɗum ɗo e ɗum ɗo woɓɓe no wii e karama koɓe goo wano o assurance mo wiya ɗo fayda joni konti juuloyagal joni a ƴetti mbuɗi ma ɗin a jonni ɓe yoɓe juuloran on awa ko heɓoyi kon si tawi a mayali e on dumunne ɗon woda ko hettuɗa hetta e mbuuɗi ko jonnuɗaɓe kon hetta kadi tono seeɗa kamɓe kadi ɓe hendo tono seeɗa no wayi wano e mudaraba a ƴettugol mbuuɗi jonna goɗɗo yo julano on awa ko heeɓi kon sendon tono on woɓɓe gono yarno ɓe wi aslan dagaki few amma wigol ko assurance otoje assurance suudu si sumi donc si tawi accident waɗi si ngal boni few ɓe sodante wongal ɓe jonne ma si tawi ko watte ɗum ɓe watta e kamɓe ɗum ɗo dagaki waɗi anda sa waɗa accident ma sa watta accident no wawi waɗa assurance ɗo duuɓi joyi duuɓi sappo fi otowal ani hitande be waɗa 300 000 ma 400 000 wona ɗo duuɓi ara nga waɗali accident few ma nga waɗo e accident ka tawata kamɓe ɓe wi siko ɗum ɗon nungal waɗiro e men yoɓata ko route secondaire ma ko an bonni ma ko ɗum ɗo ɓay ɓe ɗaɓɓay tum mahariji ha tawat hunde jokkaɓe ilan ɓe ñaami mbuɗi ma ɗin e hoore mere no wawi asirangal ɗo yoɓa nder hitande duuɓi ɗiɗi ko yoɓuɗa kon yonali hay 1 million taw waɗo e accident ɗo mo tawata ko ngal wattirte kon ko wano 10 million o kada ñaami ɓe mbuɗi ɗi l'islamu jaɓata ene uttodiral e niwre a anda kaka yeeso uttotoɗama kaka balaje kaka ɗum ko be tawano laaɓi pos koddori allah on ko watta janggo kon en anda ko ɗum waɗi on assurance dagaki kono joni si tawi woni feere allah a wuri to ɓe joni ko auto si a ala assurance sa memi ka taraw an e police o nangodiri ɓe garoyengal nama ngal friére feere waɗ ɓay feere ala piiji goo no dagano an waɗɗo on tawa waɗanaɗo daganakimo kono an waɗɗo no daganima mana an jonuɗo no daganima kono kanko jaɓuɗo on daganakimo no waɗi nokkeli gu no waɗi mbadiji boyi so woni feere ala loi on wi ko be ɗum waɗu kono siko ihtiyar ko ya suɓo sa faala waɗi sa añit ta waɗu dagaki haray golludugol e assurance ɗo
nde wonno ko jamfa woni to ɗon ko hunde garatno nder toon ko riba no nder toon garatno nder toon so riba on ko wiye mbuuɗi e mbuuɗi ɓa joni a wallini mbuuɗi ɗin joni si auto ma on bonoyi ma waɗi accident ko mbuuɗi ɓe jonnoyte fii ko sooda wongal ma ko wattira ngala woni mbuuɗi e mbuuɗi tawi wona kadi yeru wona kadi junngo e junngo e kadi ɗayni yani jahala no nder toon en annda no wawi waɗa accident no wawi ɗon ka wadde accident harere noon dagaki ko tawata feere ala kon on tigi waɗere ɓay feere ala ko tawata feere no woodi kon julɗo tawa ɗum ko tawata diina makko kan newna wa akhiru dawana an alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin. Assalamu alaikum. Usali Alfa Abdullah neɗiɗo o ɓe sella ɓe tori en du'a ɓe balɗe ɗo fof ɓe fewan suka goɗɗo ko gane wonɗo ɗo kano kane haytanaga gaɓɓugol lekki Muhammadu Alfa wonɗo kadu ɗaɗo sasi adama liɗa ngeli de o sallen ma